برس حسن قایا لهرما کردستان یا ترکیه جوان کرد سیاستی که لسر کولانا خندک ها دچیت کن چاد بینی و سیاستی؟ نه از بینی سیاست خندک ها باور بکر از نزانم به آوای بکیجان گوتنا بناو دوید دما کو راگهاندن تکنولوژی یعنی آلت پیوانی آلت راگهاندن آلت همو آلت تکنولوژی به پیش کتنا دوید دما ها ده آوای کی ابریجن اوس پریمیتیف وان تکنیکی کو یعنی مال ویرانی و مال خرابیش بو ملت دینه دین عالی سیاستش عالی مروحی و داهی تشتکی مرو جرا بيجن يعني پیغام رو پیدا کدش بيجي چما ها ام بيجن دما قلت التاخي ده کولان تا خندق چه کردن یکی انسان کی نخوش انسان کی نافر کا میکاره گازی امبولانس بکی نکارش مالا خودر که کلوپل شای خوبینی مالا خوا یعنی یک اریاد دویا بتقامنی و سلاح گران دناف زارو زیشان دا دناف نخوشان دا دناف ام بيجن او انسان نگارن عبادتا خوب بکن نگارن جیانا خوی روزانه دوام بکن چه عمرو رنا ببینی اواو کی پرووکاسیون که گله کی مزنه اب یک یاد یمین هر چی قضیه که ولات پاریزی که خورد چند که کردوار باش انسان دلچاک و هنا خرا نبونه هنا همو چالاکی لوی باجاری شدن ایجا جویل لوی باجار جلکی جان تاخی خزان و انسان دلداری کردی ولات پاریز هنا لکولانی وان چه بکن جبوي أزبيجم قناعتها من هناك هيز بهذا يعني هيز كينا بليش خذاتن يعني كهجكه وبيجن جهزة طريقة دولة كيا نظام بهذا دخوازن بريشة وجندنا ولا كن بهزارة نهاجي نافشة ما دول هاتي صار نافشة ولا بيجنوا أسيميلاسيون يعني سياسة أسيميلاسيون بيشمل بري هاد الشيء أفتح بيرامه يعني الشك وجمالهم وش خوا يعني أزبيجم نفس سياسة كشبركوا شوتن يعني جد نظامن ویشی دکن با آوایی که پلان و پروژه ویشی تکرد. ترانیا پسپورن سیاست دبیجن سیاست خنده که کرداد که آرمانجا دولته. گلا تو کاری سوی گوتنه چه بیجی؟ گوتنه که من کردان هیا. دبیجن که به روزی که یعنی پیش که آرگوه بلکی. دبیجن فردی مثال پیش که نرم بکن بیجن. زلامه که خصیه کن بیجن بلا خود یکی دی بده. دبیجن که آنها یک هبویا و میر بویا بحثا بنه ویداری. من جرا نشان بده. من جرا بگوتانا. دبي ديجي هبكو شربكي بيرا هفز هاتنا بني داري كاور المدى وشود بتيرا كل دان خوش يا دنيا قلتنا كتركي هاي قلتنا كفيش يا دبي بني غري هبو بزني بخوي جرا قلت عوام شيلوكي اوا هردو اليجي بهانه اواش خوغي لتكيا يعني هجر نو صابويا يعني جبونا خدش ايرو مبيج افقاس ما قلت يا ريا دبلوماسيه بويا قال لي كرد هشيار بويا اوقاف دنگي خو 6 میلیون دنگ خودانه رایا پارتیا کرده رجلاتان آوین ام بیشن شرکی 4 عالیا شر هیا پرووکاسیون هنا ندویا بو کل باکور ترکیه کردستان ترکیه باوای کی زانبون به یک ملت مزرعه ببینه و قزنجه مفهوم دست بخیر ما خی کی بنا نزانه کو بنا بکش خو قصد پیدا هیا يعني بدل بيجن طاهر الشيء يك قرباني به سياسته ما مستتو هلوستن ريبرين كردو چواد دخويني بو و سياسته ريبرين كردان حمو اسيله بكينا ام حمو اسيله دسته بكينا ام حمو اسيله دسته بكينا ام جبر خو فديدكن ام همبر ديروكي ام شرم دكن كو ام نكرنا خطا يعني مياري كردان ده ام بكيرا هم بو علي هم ترس herkes de tırseji yani. Belli zaten tehdit و قفوانجي هنا بريجي كرن اللي ترسام أظن أو كمرب شرم دكي كوبكلي خطك خراب ده. أم بناء يصير دستوينا. يعني أم أبيك يا تدويا يكون بفكر كده أم بيجن سياسة ماشين ريفبري هذا في ورخصن الدنيا يعني بارتي فكر كي وانا. وانا جحموجي بنا منا شاو أم بيجن سيستم زمانه كي شاو أم بيجن كماليست حمو او که اسیده سردسته خوب بود اسیده حکومت جور بون حمو ام بیشن وکی لیستو غزارو که شبدورا خوش دکن شتا و دشیرن رخنا نینا ایرو مثلا هناك اق پارتی زارن شتی و ساچه دبن ام بیشن کس نوری بسر حکومت تشتکی رخنا اکی بیشن کس نوری بیشن اللي برجع عين تشتا هاري كس شوال الكرسية كي بقري الجهة كي بقري بون برجواندية كمعدي ومعنوي حركات دكي يعني إلو الروش برخرابة هنشتي گمان بگیم گوشته هین خراب ترجیح شده. بکه هلوستا ریوبری کرد ابی کسر ناوی کردا سیاستی دکن هلوستا و نباشه. ایکو دیجبری فکر کنی هزاوان تونه یا آنجی نظام سیاستی که باش بمشینن والحاصل
وصا يعني تقنية خرابية وجهك وخندق لي بددن خندقة أو جفرة بتركي سكوا از بيجم بيركا ميردينة نسيبينة جزيرة سلوبيا شرنخة أفهموا جهة ولا باريزينا شخوا أبدر دماغو بيجن جيانا روجانا تسكن عندن شو ده روجا إنسان جمالا خدرنا كذن أو إنسان برشيد منين تيل منين نخوشين بيجن جيانا دروني هي سوسيولوجيا بسيكولوجيك هي إنسان جمالا خدر حبسي وعروق لكارن در كذن دبستان تنا راوستاندن أو إنسان يكون روجا در كتن شخورد حقيت بناني خدر تخصن أم بيجن بعربوكا حمالي باركشيت كرد إيشك دكرن أو راوستيانا جيان سكن عندنا ام داخویانی کجاکه بردت که کجاکه مرنشته yani işte kur bejin duri akılana bejin ki ya insanı dikandar lehmberi xandakana yum çoğun tane insanı dikandar lehmberi xandakana qişte usa şey dedin yani o insan hamulhan lehmberi xandakana nigarın bej fakir nxizanın şerm dikir ku bejin yani ev siyasata gote meşandın armanca ve yani ve şartı gibi usaya ve şartı ne bejin bejin yetawan baş gibi la aleyhi kurdadır yani dijî Kurdaya malwêraniyê bu Kurda yani plan û proje ku Kurd goş bibin û asimilasyon bêdewam bêmeşandin werin bajara insan xizan bibin birçî bibin diziyê bikin fuhuşê bikin xirabiyê bikin û ji rêya xwe derkevin yani Birêz Hesan Qaya gelek spas ji bo bejdarbûna te